Bonsoir, haray mi hiwri ke on fop la landis taydon e jam. Mi profita do mi hiwro monsieur Alpha Kolla Balde, président du MAD. Donc haray mi yi message modon on, mi yi réponse modon on. E koko mi habbanoki mi weltike mo la conseil mo e encouragement don mo. E kadi mi yi kadi ko défendre don kon président Seludalen. E kadi mi yi yewtere nde kiriku kake wadi nden. Mi weltike ha ko tawi kon hiɗon wakkili ka jippiro ko minanta jama on accen yewtiranen gonga iɗen mari dariɓe dardi Aliou Ba Ibrahima Sori o yaltonoɗo wowli président Sellu e monsieur Alpha Kola ɗo ɗen mari ɓe wifonike min gen watta en jaɓu ɓeɗo majja ka leydi meɗen watta en jaɓu ɓeɗo majja miɗo monsieur Alpha Kolla président di Madon ko ɓe répondi kon kiriku kake ko minata kiriku kake ɓe yewtino na go'o ɓe yewtino ɗiɗi ɓe yewtino tati yo ɓe accu ɓe yewtali ɓen kadi yewta par ce que leydi ndin ko fojeni leydi ndin ko fojeni mi monsieur Souleymane Sousa Konate kadi no jaabo kiriku kake yaltonoɓe inni kamɓe ɓe wona sacrifice contre troisiéme mandat Alpha Condé o hande ko ɓe woni yaade ɗo sirana Mamadi Doumbouya paɗe ɓen no jonnede otoje no waɗanede piiji ɗum fof Mamadi Doumbouya o waɗa tout fino luttel ko laamu par ce que mi yeyatama déjà ɓenni oɓe waɗi piiji ɗum fof fiyo lutto ko laamu he ko Allah andi ko honde Mamadi Doumbouya yewta ɗo e kadi peuple logino si ƴetti responsabilité maɓɓe o Mamadi Doumbouya ɓay yawgol kalum na ƴettante ɗum visa o walata ka pale ɗum yo henan on ke ɓeɗo ɓe respectali parole maɓɓe o 5 septembre ɓe respectali charte hay e goto fus ɓe respectali Mamadi huɗoriɗo kamelure nden Allah noddiɓe ko moƴƴi ɓe yetike ɓe jamfatako ɓe jamfike mi torike Allah holluɓe doole maɗa ɓen an kadi mi torike Allah ɗi jagguji wondi wadde ka leydi meɗen ɗo yoɗi tournuto haɗi arta ley koyɗe wonɓe ɗiɗon wadde daare hande ka meɗen no waɗiri en ala internet en ala stade ji en ala hay hôtel ji en ala laawi ndiyan no wadde dégâts e nder leydi meɗen ni bireydol hande no eri 4000 ha 3500 goɗɗo en andi leydi no développe ndaare no connexion sattiri ka leydi meɗen a wowlay tum ɓe non vive général Mamadi Doumbouya vive général Mamadi Doumbouya no woodi no duwano heɓade makko baɓe wowlay ɓe fewta e laamu ngu inna he si nde hitande ɗo ma ndu lewru karero hewti a organiser l'élection potiɗa ko laamu min contama hande kadi ka président de la république ɓen ɗon hande ala koɓe ɓe tawi ɓen ɓen ɗon wontide maɓɓe ko ɓen ɓe ƴettata men nomina darinoɓe inni boobo fijirta no fijira en ɗi nene makko ɗin kono fijirta tuba baɓe mum ko ɓen wona hikkinede hande yeeso minani Mamadi Doumbouya ɓe wiya wo Mamadi Doumbouya ko fulɓe ɓen to besoni ko laamu fi on adda ko besoni par ce que mandi laamu ngon ko ɓen fewti hande ala hiɗaɗo ko laamu ka lagene ha hewti fulɓe ɓen fiyoɓe laamu mais ɗum non waɗata jamais ɓe yeytama si congrès yefdg on waɗi haray laamu Mamadi ngu yani ko ɗum waɗi ɓe ñande ɓe ko matum wo ɓe intégré Ousmane Gawa ka parti ɗum waɗata few ko minata onon immiɓe dari monsieur Alpha Kolla ƴette responsabilité mawɗo on fino yeyre victoire on o eɗen wonde victoire on la victoire est déjà proche restons mobilisés pour le grand combat qui nous attend parce que ɓeɗo ko matum ɓe iwa ko laamu si ɓe iwali ko laamu billahi ko matum ɓe iwa ko laamu